He whakahiatangi te matenga o te tohora. He tipua, he tino taonga kia mātou Ngāi Māori, me haramai mātou ki te tangi atu, ki tōna mate, ki te karakia. E whitu mita te roa o te tohora I pai ki uta, I mate I te pō o te rā tapu. Ko tā Liz Kereru no Ngāi Tūāhuriri, he āhuatanga rereke tēnei mā rātou. You know, I tēnei marama, uhua ngā mate kua pā mai ki rungi a mātou a Ngāi Tahu. Ko tai mai mātou, kora te kia ia, whakamotua I rā āhuatanga ki rungi a mātou katoa, kia hoki ora pai mātou ki rungi te ao marama. E ai ki tētahi o ngā kaipūtai ao, ka pai ki uta ngā tohora he pīroiroi ngā mahi. Engari, he wā kia ako. The biopsy samples that we take, we're wanting to actually understand why this whale has come in here. Being a juvenile, we want to understand why it was on its own. The more we understand about these events, hopefully the better we can manage our oceans to look after these animals. He mea whakaora tikanga mā Ngāi Tūāhuriri. This is new to us. He mea hau kia mātou. So, you know, kei te whiriwhiri tōnu me pēhe te huarahi tika, he ngā tikanga tika. I tēnei wā, ka whakamahi a mātou, ngā mea e mohi ana mātou. Me te mea nei I tapaina te ingoa o te tohora, kōrei kura. I got some photos so I could share it with our whānau and Kaikoura to understand whether it was a whale that was recognised by them in the first instance. Given that they know the whales intimately, I thought I'd work with them because we wouldn't want to rename a whale that's already been named by our Kaikoura whānau. Kua takoto te taonga nei ki roto I te whenua hei kāinga hou. Tata ki te wai, me tana wāhi mate. Halle Taite-Pitama, Tahu News. Ko te reo, te take.